Reka nongere mbasuhuze shuti bakunzi tubana umunsi ku munsi ndabashuje kandi mbaye ikaze turagarutse mu makuru ya mu gitondo agezweho nk'uko mubizi rero cyangwa se nk'uko mubimenyereye ni amakuru twibanda mu karere k'ibiyaga bigari aho tugiye kugenda turebera hamwe uko byifashe ariko by'umwihariko tukagaruka ku mutekano politike ndetse na diplomasi tukarebera hamwe ibiba byagiye bivugwa hagati y'ibihugu n'ibindi tugiye kugenda tubirebera hamwe. U Rwanda ku munsi w'ejo rwerekanaga igikoresho cya drone cyo mu bwoko cyo gutwara ibintu n'abantu, aho rero ari indege zitagira abapiloti ariko kandi zishobora gutwara abantu kandi mu gihe gito cyane zikaba zigize gute zibashyikije iyo bagombaga kujya. Ubu rero n'ubundi buryo leta y'u Rwanda yakoresheje mu buryo bwo gukemura ikibazo cy'ingendo hano mu gihugu cy'u Rwanda tugiye kugenda tubirebera hamwe. Mu gihe bimeze uko leta ya Kinshasa yo ikomeje kugira gute kugenda igura intwaro nyinshi zo kurwanya M23 zirimo n'amadroni yo mu bwoko bwa Shashkane tugiye kujya tubirebera hamwe. Hagati y'u Rwanda n'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bigorana dore yuko ibi bihugu byombi bisa nkaho byamaze guca umubano bitakibanye. Nyaboneka ndababwiza ukuri ko ibi bintu hasigaye mbona bitoroshye habe na gatoya. Tugiye kujya tubirebera hamwe ese ibi byose bizarangira gute, bizagenda bite ko mbona bikomeje kugorana. Byose tugiye kugenda tubigarukaho. Ni hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho rero kuri ubu umubano wabo navuga ko udahagaze neza kubera yuko umunsi ku munsi bicara bagira gute bashondana. Tugiye kugenda rero tubirebera hamwe ese ibi bizarangira gute cyangwa se niki cyakorwa kugira ngo ibi bigire gute bibe nk'ibihagaze. Byose rero ugiye kugenda ubyumva muri ano makuru. Hanyuma turagaruka ku ntambara iri guhuza inyeshyamba za M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. Kuri ubu kandi nanone umugabo bita Mbayahaga ngira ngo benshi muri mwe muramuzi, amaze guhakana neza mu buryo bweruye jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'iyabaye mu gihugu cy'u Burundi ariko ntivugwe. Arabihakanya avuga yuko hishwe abahutu benshi. Tugiye kugenda tubirebera hamwe ese uyu mugabo ni gatiki kakomeje kwibasira bamwe mu bayobozi b'u Rwanda nabahe. Tugiye kugenda tubirebera hamwe abo ari kugenda ashinza no bita afandi retired cyangwa se general retired James Kabarebe. Uyu mugabo nawe yamaze kugira gute kumwibasira. Turaje tubirebera hamwe. Aramushinza ko ari we uyoboye inyeshyamba za M23 ngwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese uyu mugabo ntiyaba ari kwirangiza ari umupasteri gute yinjira muri politike? Ibi bintu rero tugiye kujya tubirebera hamwe. Amaze no kuvuga yuko ngo atazigera n'umunsi wa rimwe yinjira muri politike cyangwa se ngo abe umukozi muri leta, kandi amwe mu makuru dufite nuko asigaye afite inshingano hariya mu gihugu cy'u Burundi yamaze kuhabwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Mu gihe amaze kuyihakana avuga neza yuko atazigera na rimwe anajya muri CNDD-FDD. Ahangaha rero tugiye kujya tubirebera hamwe ese iri shyaka rya Evariste Ndayishimiye rikomeje kugenda rihereza akazi abantu kugira ngo bapfobye banahakane jenoside ko itigeze ibaho, ahubwo niyabaye n'ibyabaye ngari ibyahuzaga abaturage ku baturage ngo bose bakicana, ngo bityo rero ngo nta jenoside ngo yakorewe ngo abatutsi ngiriho. Tugiye kubirebera hamwe. Ibi ni ibintu bizwi ku ruhando mpuzamahanga, ku isi hose barabizi yuko byabayeho. Gute uyu mugabo abihakana? Byose rero ugiye kugenda ubyumva muri yano makuru. Ni ku mutekano, politike na diplomasi. Uyu munsi turi tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025. Tukaba rero tugarutse mu makuru yacu ya mbere aho mugiye kugenda musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Bimwe muri byo nibyo mwahishwe. Ibi byose rero mugiye kugenda mubyumva kuko iyo namaze kwanga fatamo buriya ibintu biba bigiye kugira gute gusobanuka. Hagati aho munyemerere dutangire amakuru yacu ariko tuyatangirire mu gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda aho ibindi bihugu biba bihugiye mu ntambara, leta y'u Rwanda yo ibihugiye mu cyateza imbere igihugu ndetse n'umuturage wacyo. Kuri ubu hagaragaye drone cyangwa se indege ishobora gutwara abantu hagati ya 4 na 3. Iyi drone rero ngikaba ishobora gukoresha iminota itarengeze 15 hagurutse Kigali yerekeza i Rusizi
iyerekeza n'andi agiye atandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo i Rusizi niho batanzeho urugero kubera ko ariho kure cyane, hanyuma iyi ndege rero ikaba ishobora gukoresha iminota itarenze 15 ikaba igezeyo. Ibi byaba ari ibibazo bikemuwe kubera yuko hari benshi bifuzaga kujyayo bagatinda mu nzira, harimo n'abararaga amajoro bagenze mu modoka zisanzwe. Ariko kuri ubu urumva ko ibibazo byamaze kugira gute, byamaze kuba bikemuka. Ushobora gutura Rusizi ugakorera i Kigali mu gihe ufite zino drone cyangwa se ugifite nyine uburyo bwo kugenda zino drone zigikoreshwa. Hagati aho ngaho rero ngira ngo urumva ko bimwe mu bibazo byugarije abaturage leta y'u Rwanda ibiri kugenda igira gute ibikemura. Hanyuma igihugu cy'u Burundi cyo nagira ngo muze kumva bino bintu. Igihugu cy'u Burundi cyo gikomeje kugura intwaro, gisa nk'icyitegura intambara y'isi ya gatatu, dore yuko ariyo ishobora kuba hagati y'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Bamaze ngo kuba bagura drone zisaga 450. Baguze indege za Sukhoi 25, ariko izi ngizi zo ngo ni za Kinshasa zigeze ku 8. Ikindi nanone biteguye ngo nk'abiteguye intambara ihambaye ngo kubera ko inyeshyamba za M23 ziri gusatira umujyi wa Uvira. Hagati aho ngaho rero ngo bakabiteguye yuko bagiye guhangana n'u Rwanda kubera ko bavuga ngo nta M23 ngo ahubwo ni RDF, ngo nta RDF ngo nta M23. Hagati aho niko biri kugenda bivugwa. Buragenda nababwiye ati ninjya nkafata mujye mwumva yuko ibintu tugiye kubihereza umurongo. Hanyuma icyo ni igihugu cy'u Burundi gitangaza uko ariko kibishyigikiwemo na leta ya Kinshasa, dore ko badahwema gushinza u Rwanda gukorana n'inyeshyamba za M23 mu gihe u Rwanda buri munsi babihakana ariko ntibabyumve. Hagati aho iyi ntambara rero igiye gutangira hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isa nk'iteyemo ubwoba ukuntu. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko u Burundi bwamaze kurakara, buhora bwumva neza yuko u Rwanda ari rwo rugira gute, ari rwo rutera ibyo bibazo byose. Sasa ngira ngo ibi bintu biri kumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Nagira ngo mbihera amakuru y'intambara yabayeho kuri uno munsi. Ni inyeshyamba za M23 zongeye zigabwaho ibindi bitero karabutaka, ariko ibi bitero bikaba byari bigizwe n'abasirikare b'u Burundi cyane kabisa, aho babigabye ku nyeshyamba za 23. Ariko nubwo babagabyeho bisa nkaho izi nyeshyamba zari zamaze kwitegura kubera ko zahise zihagarika igitero n'ubundi cyari kije. Ari igitero navuga ko ari igitero simusiga, cyari kigamije n'ubundi guhitana ndetse no kwivugana bamwe mu bayobozi ba AFC M23. General Kasita yamaze kuba ahindurirwa inshingano, yasimbuwe n'utwa General Furu Sikagwe. Uyu nguyu rero ni umwe mu bamusimbuye nyuma y'uko General Kasita yikojeje hano mu burasirazuba bwa Kongo. Akihagera Wazalendo zivuza induru ati wapi wowe ntiwatuyobora, barigaragambya. Niko guhindurirwa inshingano rero uyu mugabo rero General Kasita ukomeje kugenda yangwa, we na mugenzi we Lieutenant General Pacifique Masunzu. Aba bose bakaba mu bwoko bw'abanyamurenge, bakomeje kugenda baterwa utwatsi n'abakabagize abo bari bo. Reka rero tubabwire yuko tugiye kugaruka mu kanya gatoya. Ndagusaba gukanda kuri subscribe. Ugiye nitwa Pacifique ni Mwiki Official. Dukomeze tubane neza cyane gatanu ku kagenzi kako mu biganiro n'amakuru mashyashya aba agezweho. Dusubire mu kanya gatoya kari imbere. Ciao.